ngibingelela abafundisi bami noma umongameli nabo babe nabo make nebantu labashanisana esikolo. Amen bandwe. Nisukuma labazalwane nitophakamisa amandla uNkulunkulu njengowabona itolo. Amen bathandekayo. Sihanjelwe mazulu bazalwane. Amen bathandekayo. Ngithengisa leli endlini bazalwane ekseni. Ngizwalizwe lithi hambe ethempeleni. Ngithi mhlambe kufanele ngiyothandaza ngazi. Amen bazalwane. Amen bathandekayo. Hadile abazalwane ngaze ngaphuma ngabo 11. Amen bathandekayo. Ngafika la ngabo 12. Uma ngifika la ngabo 12 angifili ukuthandaza ngathi why. Amen bathandekayo. Ngithi ukuthi kungani ngilale bazalwane. Amen bathandekayo. Ngabo 2-3 bekune bazalwane mawami labo makela bakhona. Amen bazalwane bakhona la ethempeleni. Nangicetha ukuthandaza umthandazo lomncane ngababingelela bese bathi ngilale. Amen bazalwane nangithi papa 2-3 kuthiwa asithandaze. Amen bazalwane ngibongela bazalwane lesila ngicele ubhuti wami lo fikile uthi asishirele bazalwane. Amen bathandekayo. Bazalwane satumisa sathandaza topithu asishirele bazalwane. UNkulunkulu sambona hamba ngetinyawo. Wehlisa amazulu. Amen bathandekayo. Wehla wafakaza mntwana uNkulunkulu. Ngiyakukhuluma uNkulunkulu. Akabone emehlweni. Mara iBhayibheli unathi. Samufu uNkulunkulu. Amen. Isiyaluza bazalwane. Bangathi nasinzile kudla sathathe singete ebukhoneni baNkulunkulu. Kunemihlolo kulenzayo. Amen. Akabone emehlweni. Hayi ukuthi untale angaboni. Uqale kungaboni sekafunza ama-grades lamakhulu. Mara utombona uNkulunkulu neBhayibheli utolibona. Nelifi utomtshela lathi. Nomfundzela uthi qhubeka. Mama athi ukuthi umfundzela liphi livesi. Uqala kubani aqhubeke kubani agcine kubani. Alikhaze. Lesibonile thina ehlamandla kaNkulunkulu ehlamandla bazalwane labagulayo bathandazelwa ngaleso sikhathi. Amen bazalwane. Sathi incane bazalwane nzambama inkonzo bomake basukuma bomake. Hayi bazalwane simbonile uNkulunkulu inyoka. Amen bathandekayo. Sibonile bazulu. Amen. Basuka imbokodo. Hayi mamsimelane. uNkulunkulu ababusise. Haleluya. Awugcwalise. Nisimunyisile bomaki to. Nonke. Amen bazalwane. Amen bathandekayo. Simunyile bazalwane. Simunyile. 1 o'clock simbone ngathi ayisinathini bazalwane. Jesus. Amen bathandekayo. Sabona sathi sabutana ukuthi sengwane kanjalo nje bangakaphelelanga bomake. Amen bazalwane baphathi beyifihlakalo. Hayi impokodo zami phambili ngoJesu. Phambili ngoJesu. Amen bazalwane. Tubeke masiyeni phambili. Singabuyeli emuva. Singanyakadiswa umlutho noma kuvukane masimeni sibinzi. Amen ngiyabonga. Amen. Alikho igama elishenalo. Alikho igama See
Jesu. Amen. Ngiyabuleka ukuthola nethuba lokuthi ngibe khona enkonzweni namhlanje. Amen. Ngoba bekudala ngekhala. Sizoze ngihleli ngedwa ngekhaya. Kufuneka enkonzweni. Ngithole ukuthi angikwazi ngoba ngihlala e-Eastern Cape bazalwane. Lona umama uQweba ngendele e-Eastern Cape othandekayo. Ngizalwe eSwaziland. Amen. Ngendele Eastern Cape. Bazalwane ngisindisiwe. Amen. Ungenzela umusa ezintweni eziningi ezinkulu uThixo. Wangilanda kwadoti. Wangiyisa wangimusa. Wangisekusukela ngathi ngiphansi wangiphakamisa ngomusa wakho omkhulu. Wangibeka esihlalweni sasezulwini. Amen. Ngiyabonga bazalwane ubufakazi bami engize nabo buncane kakhulu bobuninjanga. Ngoba ubangabulanda bonke ngema inkonzo lokufanelekanga. Ngifuna kusho bathandekayo ukuthi into yokuqala njena ngihambile elizweni. Ngeza konke ngavelelwa zonke izinto ezibuhlungu zingehlele. Ngaze ngavelelwa into wanama ndihambe ngiyothwasa ngisangoma. Ngisebenza abantu. Ngibasebenzile ke bathandekayo abantu. Ngase ngiyasuka 2022 ngahamba ngayohlala eJozi kuba ngangiyogada abantwana bami abafundayo. Ngahlala eJozi ngahlala ngamanye ngihlala eLunguze ngihlala kwakhona iYouTube. Ku-YouTube ngangena ngelinye ilanga ngangena ngadibana nomuntu okuthiwa ngumama Matekwane. Jesus. Ndanomdla ngathi ndifuna kumazi lo mama uthini. Lamamela into ezinkulu asithethayo bathandekayo lo mama. Ngase ngiyanquma ngaphakathi kwenhliziyo yami ngathi yabona njengoba mina ngiyekile ukusebenza abantu ngifuna ukukhonza mina ngiyamfuna lo mama lo. Angimazi aphahlala khona kodwa ngiyamfuna uThixo uzamenzela indlela ukuthi ngimfumane lo mama. Ngihambile abazalwane ngangena kwezigroup zokuthandaza ngathandaza kuphansi kwa prophetess Mamlingane waseMonti. Kanti njengoba ngiphayana ngadibana nabanye abazalwane ngaze ngadibana nosisi okhonza apha eMatsheni. Ngidibana nosisi okhonza apha eMatsheni ekhuluma inkinga zakhe ezinkulu ayizozami zezakhe. Azikhulume. Ngelinye ilanga kwathi kuthula ufakaze ngakuthula kule group. Akuthula ufakaze omningi lapha. Kodwa mina angizazi kwenza kanjani kodwa ngaziva sengikhulumile ngachaza ukuthi mina ngiyagula bathandekayo. Ngidla amaphilisi ngidla HIV, ngidla amaphilisi ehigh blood. Ephinde udokotela wabona ukuthi ishukela yami yanyuka. Waphinde wanginika shukela. Ngabe sengiyasho lapha egroupini. Kwangabikho umuntu longiphendulayo. Ngelinye ilanga ngiceda ukuthandaza iprayer yami ya late nangivuka ngaphinde ngabuyela ngalala ngayothandaza leka-3 ekseni. Nangivuka kuleka-3 ngiva umuntu ethetha athi fonela Sharon. Hawu Sharon ukudala mina egrouphini ngimbona kodwa ngikaze ngikube nento ethi ngimfonele. Mangithi ngiyamfonela Sharon ngimxelele Sharon mina ngifuna ukuyothandaza eMatsheni phaka mama Matekwane. Athi ke Sharon mina ngikhonza khona. Ithi spring. Ayi ngoba Sharon uthuleleni wangitshela athi bekungakhange wangibuza. Angazi. Ngiyabathandekayo ngalamafishane ngihambile noSharon ngikhwelisa ngemali yakhe engenayo wangiyisa enkonzweni ngafika ngamukela Jesu eMasitheni. Amen bathandekayo. Ngamukela Jesu. Ngathi sengimukele Jesu waphakama lo mnyema ke waseRosettenville lo ngumama Maphasa wathi ke la nkonzweni la asiwadli amaphilisi. Amen. Asiwadli siphila njengeJesu. Noma ngabe unohlobo luphi lomaphilisi lophila ngalo kodwa la nkonzweni asiwadli emaphilisi. Nembala ngihambile ngoba Jesu ngimukele nge-28 September it was Sunday. Mina ngamukela Jesu ngahamba ngendlini yami ngaqala ngalelo langa kuliyekela liphilisi nganganathi. Emva kwalokho wasi Sathane nemanga.
kanti wena sowumukele Jesu sowulahle tonke intotami angeke akusasa bakhona bafona abantwana wasumntwana mama uyahamba wendele eStay Cape ngoba lapha ekhaya kwakhiwe indlu so manje ngifuna nemntwana ngifuna ukucedzela leya indlu angeke ke ngicedzele indlu ungekho Sam lo mntwana ngiyaba ngiyaba so ngisusa lo mina sengitholela umuntu othandaza khona eStay Cape umuntu othandaza phi ngoba phela abantu bathandaza kuthanda kwabo manje mina ngikufuni lokuthanda kwabo avileke wathi nje uma phela nje nge-15 ngithengela ithikithi amen wangithengela ithikithi nge-15 October ongithumela eStay Cape ngafika eStay Cape ngahlala zafika izinto zokwakha kwakhiwa le eStay Cape apho ngihlala khona emanzi awekho sifelwe izitepu kufika itruck yamasipala isigalelele amanzi lembala ke ngigalelele amanzi ngathutha amanzi ngaphelelwa ngamandla phelelwa ngamandla ngahlala ngangajela umuntu usiphelelwa ngamandla ngahlala nje emva kwaloko ngasicela ngathi mina ngiyayicaweni ngoba bese ngikhulumile namangikhokheli wala sontweni wathi uhamba uye esontweni hamba nje uye esontweni lembala afika i-15 ngayithatha imali yange-15 ngakhwela ngayo bazalwane walwa nami sathana endleleni angivusela konke nebantu labafuna ukungikhwelisa abangangifuni ukungikhwelisa ngembala ngimane nje ngitshela kancane uJesu wami ngithi ngosiphela ngithini sobabili sikhulumile uthi mina ngihamba nje esontweni futhi-ke mina ngifuni isibhedlela futhi mina ngifuna esontweni uma ngitsheliwe ukuthi ngitoyithathaphi ngiyitholaphi lenza ukuthi ngisinze amen ngiwiki kakhulu mangifika lapha ebhasini ngithi nginyusa inyawo alunyuki ngize ngijike ngifike emuva ngiphinze ngisho ngithi Nkosi angifuni phela abantu bangibone ukuthi angiphila ngoba phela ngeke bavume ngikhwele ibhasi uma angikho right vele nami ngiyadibona iningi sengikhona ukukhwela ngaqinisa ngakhwela ngifika ngaphakathi ngabona isitulo ngahlaba ngahamba ngaze ngatofika eJemisting ngihle eJemisting ngalahleka kanye ama-taxi leta lana wekho nembala ngawathola ngatofika la ngafika lapha endleleni ngakuthiwa kamncedisi khona itaxi i-avansa yangilahla nemoto lihambayo nangifika lapha ngihle eceleni komfana nje uyambona siyini umfana lo angaba sigebengu ngakathanzi konje naye lapha ngaphenze ngayitshela inkosi yami ngathi Nkosi ngiyakuyo lo muntu lo nama kangithatha ngisesontweni lo muntu angiyise ngoba nginawo lamandla kodwa makathale ibheki zami ente konke kwami angimikise nembala zahamba ngiyamsaba ke lo mfana ngiyamsaba kodwa nje ngithi nje uma ngihamba kancane nje ngihamba kancane manje nje siphanga Nkosi angeke nje umuntu wrong lomikisa lo muntu ngala wahamba nami umfana uthanakala nje wabuda abantu ukuthi ukuphi ematsheni waphendula lo mfana wathi kulapha ya nembala satofika bathandekayo bangamukela abantwana lengabakhanza bakhona bangigcina bangiphakudla bangena konke ngabe ngibasenkonzweni haleluya amen bafika babe emantekwane ngalo Sunday leyo wafika ongukuthi asengihlambulukile na kwakhanza ukuthi angihlambulukanga bengihlambulukile kona kumake kodwa ke bengingathi sifuna ngihlambuluke ngithini owangikhulekela lo baba ummangaliso lengawubona uqala hayi isontweni lapha kuvutha kulungiswa bathandekayo njengoba kwakulungiswa esontweni uyafika babe ematekwane ngiyabona ubuye emsebenzini ubanga imoto yakhe lapha uyangena utobuka ukuthi kulungiswe kanjani ngilelela lapha ikhona ebathandekayo makasuvele emnyango lo babe ematekwane sabe eluvalo basiko angathi ngibonana lokho bamatekwane akadanga anginaki akangikhatha ezange kimi uzobuka isonto kuthunyelwa abantu basebenza ajonge ezinto nangajonga nakeza ngakimi
amandla awekho ngifuna ukubaleka ngibalekela ngoba ngiyamsaba makasondela kimi ngathi ngavele ngibhekele ngibaleke ke bathandekayo aze aqede ngoba enza njalo athi nakezela abese uyasithandazela abala wenza wangithandazela wasithandazela ngelinye ilanga abathandekayo ndane inhloko yayinzima kakhulu inhloko ingaphakami ingathini ngaviwa ngilomake loya lothiwa umama Mambukazi wangiva hlobo encane ngalo wondele wangikhulekela wase yafika umongameli wangikhulekela and angiyazi noma inhloko yayiphethe noma yakhwela imoto yakhe noma wayithatha wayifaka epokoteni ayiyazi kodwa yaphila ngaleyo inhloko bathandekayo ngihambile ke ngaye ekhaya ngahlala ke ekhaya sengisukile emishini ngahamba ngaye ekhaya Eastern Cape bathandekayo ngicale ngaya kubaba wami ayomtshela ukuthi mina ngiyekela amaphilisi wakhala baba khala inyembezi wathi bonke abantu abayeka amaphilisi bayapha mntanami ngabe lesinqumo losithathile usithatheleni ngishiyane abantwana bakho ngitabathini ngathi ke mina mama linda make sigathe ngeke kodwa ngeke ngife ngiyosiza balindi ngibabonile abantu labasinzile nami ngosiza ingosi tawuletela umusa yathi waphakama waphuma wahamba abomane jika kwenda kwathi ngabe lokuyekela amaphilisi uqinisile na yebusi igama lami letaba ingusisile wathi yebusi ngabe uyekile na ngathi mnekewe niwayekile wathi uyangisabisa lesigqoko losithathile ngoba unebantwana ngebhetele kube uthathele isigqoko kana unabantwana oyini ndabona ba dagula futhi nasefike kakhe ngoba phela angithi kunento eziningi akholula bathandekayo ukuhlala nefamily engakhona akholula abazalwane kunzima ngoba kwasekudecide ukuthi mangimikise esibhedlela ngoba ngiyagula ngaqonda ale mini athi mangimikise esibhedlela athi okay afike senda right ngiyagula ngela xesha da right so ngifuna kuhamba ke manje ngishiyele family befuna athi ngiyesibhedlela ngoba kaloku lena ubani kusela kuwe ngidecide ukuthi ngiyaphuma kuyo hayi ndahamba ekhaya eSwaziland ngangena ndahlala ndathini kwabuya ku-week ngiseswazini ndifonela udadewethu sisi drive imoto yakhe azongithatha angibeka kakhe angigeza ngithini ngihlala ngabuya abazalwane ngoJanuwari kanti sathane uyathi uthi ungibekele ini uyathi nje ngafika kulela khalela ngihlala kulo ngedwa ngihlala ngedwa ukuthi mkhulu lo ngihlala kulo hlala ngedwa abantwana bayaphangela bathandekayo babekho ekhaya basemsebenzini ndahlala manje ngikhuleka ngelinye ilanga mama Ngameli kwenteka ukuthi ngive kukhala sawuhlungu sakhala sawubanga sihlela phezulu ngalelo langa nangithi ngiyavuka ngiyakhuleka ngakhuleka saphakama sahamba amen bathandekayo ngithema sengiphinze ngihlala lapha yana ngaphatha sisu nje ibijuba yonke lento ngaphatha sisu lesi sasingafuni kungibamba kakhulu sengihambise emini ngangihambise ebusuku bazalwane mine nabantu bangene ebhedzeni mina ngiyaqala ngiyahambisa ngiyoyekela ekuseni ngangithanda nokuthandaza ngimuntu angithandaza ngilale phansi ngoba kodwa nakuphela lamandla ngase sengivele sengithandaza sengibeke ngale ngithandaza singiphathele sisu siphinde singiphathele sisu senanga lesithathu base badibana umakhelwane bami bathi bangizele iambulance ngiyesibhedlela ngoba ngangiphelile sengemathambo mangifika lapha yana beda umakhelwane bangidibanile ababani ngibangene edining room mangifika lapha yana nabafika bathi batongitshela ukuthi bangimikise esibhedlela ngoba mneminyaka futhi lo munye sisiwathi angeke sive ngomuntu logulako sikamthatha umuntu simmikise esibhedlela ngaphendula ngisembhedeni ngathi okay ayingiyaniva
ngiyanika ukuthi ngithini futhi angiphikisani nani kodwa ngiyanicela ukuthi mina ngiyakholwa ngicela ukuthi ninginike isikhathi sokuthi ngifonele esontweni ngibe ngadaba enhlizweni yami ukuthi ngeke ngifonele esontweni and mina ngiyisibhedlela and mina kude lo nto ngibuyisele emaphilisini kanti before ngiphatha ngesasisu abantu umntwana lo angifonela ukuthi ngihambe ngiyochecka ingculazi yena utoyithatha utongithatha angithengele amaphilisi nangaba ngisafuna eklinikhi ngitawathenga ngiwahle lembala ke njengoba pressure nje efonele nabanye odadewabo ngaze ngavuka ngalowo mini ngakhuleka ngihamba eklinikhi ekuseni ngifike eklinikhi ngatestwa vele wathola ukuthi ingculaza isavela ngathi ke mina kunesasine ngalo thathe amaphilisi ngathi ke mina okay yona nto bengizele beyitest wangitesta emva kwaloko nakuye njengoba nginyuka kenyukela ke kuya landle umntanami ngisanyuka nje ngihambe ngiphinde ngiqhubeke kube khona nje ngathi khona lokhulumako kimi uthi namhlanje le prayer yango-12 uzayingena wena ngoba kaloku iprayer ngo-12 bengiyigcine la khaya ngisesesontweni athi-ke lo muntu akhuluma lo muntu okhuluma phakathi kwami namhlanje utoyingena iprayer ngo-12 uthandaziwe ngo-9 endlini yomntanami ngavele ngahlala kwangabikho butho until kwazoba ngo-11:59 athi thandaza ngangena ngathandaza ngathandekayo ngangena ngakhuleka iprayer ngalelo langa angatanga nami ukuthi iqhamukaphi ngathandaza ngaze ngatoti bona ukuthi ngiyathandaza futhi inoba nge-12:56 naba 57 awukhona ngithuka ngoba ngisathandaza namanje lembala kanje ngiyathandaza emva kwaloko ngaba nokuthula kanti bengenako ukuthula ngomsuku ekliniki elogqina bazalwane ngahamba ekhaya njengoba ke ngiphethwe ngilokuhambisa ngakhuleka ekhaya nangicetha kuthandaza umthandazo wango-9 ntolala engazuthi kukhona futhi umuntu othethayo kimi uthi mamela ndikuxelela angithi wena bowuhambile waya ematsheni esontweni lapha ematsheni emasontweni bekukho bamatekwana abekuthandazela nawudiva sofa buhlungu akuthandazela manje ngimi nawe amake ematekwane akekho ngimi nawe la ndaqonda hey ngiphelelwa ngamandla abengakawe ke ngelo xesha ndavuka ngefront ayojoga deepy yaphinde ndajoga ngisendlini yami vele umuntu bamatekwana akekho mama tekwana akekho ngimi dahlala akafiki ke nethi mangithandaza cha ndiyazibuza nje hey nyani yazi umuntu nakafuna ukuhleka vele uyahleka ngoba vele uyazi ukuthi ubamatekwana akekho mama tekwana akekho inoba ngizokuthini ndathandaza bazalwane ixesha lami ndathandaza ndasho ndaphola kwehla kuhambisa kwehla kuphelelwa ngemandla kwehla konke lebekade kunzima emva kwaloko ngangenelwa i-allergy bathandekayo ndaqalwa i-allergy lanzanyeni yangiluma i-allergy kwavela tilonza wonke umtimba letincane takhona nathi nje thila etinyaweni la mtimbeni wonke nginje ngihambile ngafonela umntwana wangi i-cream ngathambisa wangathi iyafakala emtimbeni wami i-cream iyaphela i-cream nayiphela i-cream ngatiyela ekhemesti ngathengela i-cream ngayigcobisa ngithe mangiyigcobisa yavuka i-allergy yavuka i-allergy lenkhulu emtimbeni wami ngamangala ngitawuthini ngitawenda njani umoya wami waphakathi wangitshela wathi make mkhokhela Dobisa Vaselina. Amen. Dobisa Vaselina.
simane ngongiyalunywa mangigcobisa okay masingamgcobisi kodwa bangicane ngale cream ndakubola umzimba wabola wathandekayo ndakubola i-allergy yavela kuma-private parts angikwazi kuchama angikwazi ukuthini ndakubola abathandekayo emva kwaloko ndaphinde ndahlala ndathandaza ndamcela uNkulunkulu angisize futhi ngaphinde ndasekufika lexesha bangifune Vaseline ngigcobise yena umtimba phezulu kwale allergy lenetilonza lebolile ndagcobisa langa lecala langa lesibili dashwabana tilonza dashwabana tilonza dashwabana ngithina ngitibuka esibukene sasibuka esilapha kulomntu loyo ngitibuka ngithi ngilonga abakhona zange ngambona umuntu loguga ayidlule i-age yakhe hayi ihlobo ngoba phela sengathi ngiyatibuka ngishwabene wonke umtimba baze bangibude labaqala kungibona athi ngabe sowuyapeya na imali lapha kwala bangadiko bathi ngubani lo mlokhuluma naye uyamata umloyo athi ubugile lo mfana uyabheka ngayidobisa bathandekayo iVaseline inoba 3 days babuya busoba babuya busoba bazalwana bana wathambisa thambisa ekuseni thambisa ngiyolala babuya busoba right ndazi bona okay fanele into lo itshelwayo uyenza lenye into lengikhohlwa kubazalwane ngikhohlwa ukuthi ngabe sengiyaqala ngiyanxanwa ngifuna ngiyanatha ngela xesha ndanixelelwe lele ngemilalo ukuthi akufanelanga nginathi drink akufanelanga ngidle KFC akufanelanga ngidle yonke lento ikhona ngoba ayikho ishop le right ethengisa ukudla lo right kunezinto eziningi ngixelelwa ngile ndiqonda ba hey ithini nalelo sisawuthini osiyasela idrink ngeke sisebo KFC sabwenze njani ndihlale ke ndinqanwe ndiqonda ba ake bahambe bangithengela idrink e5 fridge yami ndiyisele la drink xa ngiyisele la drink bazalwane bekusenzeka kimi andazi makusela omunye umuntu naye uzova ngahlobo evengayo bendisitsha mne kwangathi ngilayitwe ngumlilo ndiyiche ndiphinde ndiyibuyisele idrink yami mhlawumbe kuphela iveki ndiqonda hayi noko lana engitshisalela la iphelile ngiphinde ngisele ngiphinde ndiyiche ndathatha isinqumo ungalamini ngisele idrink ngizithengile futhi ngiqonda yodi engithanda ngisele ngalomini leyo kwenzeka into bana ndagqiba nje uyisela iglass ngayibeka lapha bangithi ngiyagqiba uyayibona mangabe uyawathi ispirit uyabona musumlilo spirit uyawulayida uvela unyanyabuke yofika ndandinjalo ke ndandisheksu enhloko bephuma letinyaweni ngisho kwangikhona ke ngithatha isinqumo ngathi Nkosi konke lothengakuhle ngeke nje kuhle ngeke ngibe noncane olukhulu ngithatha amanzi ami sele wona kanye ngithatha idrink yami le ntidutshelwa namanzi nayo akusiyo yonke lekufuneka ukuthi siyisele khona eziningi zezikamsifa eziningi zezikamsifa ezinye zezikaNkulunkulu efanele azikangenelwa ngilanda zikafaka ezinto isho ke bathandekayo iKFC abantwana bami ngoJuly ke ngoku lo wayizolo awuzulwana bameza bazongibona iholiday bangithengela ibhakede yibona ibhakede eKFC endifike ngalelo ngilambile ngiyanqanelwe lenyama akhulu siphathele inyama ndithatha inyama ndilume xa ngiluma nangilume igwapha mamongameli
Dathi lolu igqiba elagwapha ndabe sengigijime ngespeed ngibheke etoilet aphuma lonke ngahambisa. Bathandekayo ndiyazi lento ibisenziwa uNkulunkulu emzimbeni wami. Mhlawumbe beke senzela into bana ndithi mangixelela umuntu ndibe ngithetha into engiyaziyo. Mhlawumbe benzela loo nto animazi ukuthi kodwa izinto bekazithetha besenzeka. Ngelinye ilanga kwenzeka izinto eziningi kakhulu. NgoFebruary ndiswelekelwe ngumntana ongumfana ena 34 years. Asebenza eCape Town. Thena ndigqibela ukuthetha naye ngoLwesine. Akasho lutho, akasho ukuthi kubuhlungu ndawona. Sikhuluma nje ngento zasekhaya kubo. Emva kwalokho ngomgqibelo bamhlaba bambulala. Nkosi yami. Ngalamini mina kodwa uNkulunkulu noba kumoya ingcwele uqala ungixelela ngolesithathu. Xa ngiyokhuleka abathandekayo ndivele ndiguqe ngithi ngisathi babewethu engcwele zihle inyembe zisibe-20. Endlini kukhona umntanami una 5 years. Abeze nami yakhuleka aphume ekamereni lakhe agijima yongibamba makhulu. Ulilelani makhulu. Ndilile ngqile ngithetha ngicela uxolo enkosini naye into ethetha. Nkosi ngixolele mangabe ngonile. Xolele uNkulunkulu wami. Yazazi ngone kakhulu kuwe. Bengafanele kangaphinde ngamukela. Kodwa ngokuthembekile inkosi wethu. Uyamukela. Lithi mangivuka lapha mama Dekwane ndisibuzwa inoba ikhona into embi engiyenzile phambi kwenkosi. Kutheni ngikhala kangaka mangikhuleka? Kube ngolosithathu, kwaba ngolosine, kwaba ngolosihlanu, kwaba ngomgqibelo ndithi kuAyanda umntanami, Yanda awenza indlela. Ndifuna ukuthetha nolunge. Kulungelo lo mntana ubulewe. Ndithanda ukuthetha nolunge. Athi Ayanda mama ukwazi ukuthetha nolungelo because indawo aphangela kuyo ayina network. Ndihlale kancane phela. Ayikho indlela ongayenza lo mntanami. Ndiyafuna mina ndiyenda ngifuna umntanami. Kanti inqale emini azobulawa ngayo. Ekseni sivukile saclean siza yonke into mnike ngisanqenqa ebhedeni. Athi Ayanda mama nansi inyoka. Angivusi ngabe kuyojonga inyoka thathe nje indukane encane ngishaya ife bele ebhedeni. Ngithi kuye Ayanda mina ngilambile angenzele ukudla ngidle then emveni koba ndidle ngani ngo-12 ndive kuhlabela abantu abangumama emnyama bangena. Xa bengena komama kukhona umama ebengithandaza naye kulaa nkonzo nandithandaza kuyo before ngitela ematsheni. Abeqhelile ke lo mama ukuzongihlola ngoba ngiyagula. So afike kahlatshelelo kuthandazo abase uyakhuluma ke ngokuba bazisa umphanga umntana walapho ubulewe. Ayichaze ke lento ba ubulewe uhlatshiwe washona. Ngithule lo mama ndimjonga. Ndibuze apha kuye ba intoni ubulawa. Athi kuthi umntana lapho usemoshana. Ndibuzwa kuphi naphi kukuphi emoshana. Athi emoshana kulapho kuhlala khona abantu abaswelekile ngathi notho wami. Owami khulume naye ngolosine akashongo noma nenhloko. So ngisho ukuthi bazalwane kwayilonto nyani ke lahamba naye eCape Town afuna umntanami ngamfumana ngamthola bazalwane ngamthola wangcwatshwa ke nge7 kaMarch. Ngisho ukuthi bazalwane uNkulunkulu uthembekile ezintweni zonke apho andlulise khona
ungidlulise ebunzimeni uThixo ngoba kaloku bengicinga bafana xa ngisindiswa mhlawumbe ezinye izinto azizongehlela kodwa siyangehlela ngamandla yonke into yangehlela nokugula nokuthini kwangehlela kodwa ke khona lapho ngifunda into eziningi ngokugula ngafunda ukuthi uma ugula emandla alapha kuwe okukhulumisa okugula usemzimbeni wakho ngoba konke sikunikiwe lenkosi qha thina sikusebenzisi ngoba mhlambe singakholwa okanye singenalwazi kodwa ke mina ngikwazile ukuthandaza emva kwalokho bese nginento yami ndiyarobha ke mama ngomele angithethe inyana phambi kwakho ndiroba ukuthandaza ufika mangcwele uthambe uyothandaza nendihlale ngeni kodwa ayi sadiniwe ngosuku kodwa kwathi nasekufikile lo muntu amane ngixelela athi sikume uthandaza vele ngijima futhi ngibona lokungisikile lokho ngoba kunginike amandla ukuthi ngikhuleke nakusiphi na isimo bese ngiyaphila emva kwaloko ngabona umthimba wami uhlungu emandla abakhona ngasukuma ngayikhishini ngathi phekela ngatendela konke ngahla ngithi ngisapheka ngiyatamatisa afike lo muntu akhulume ngaphakathi kwami uhambe uyothandaza usukume ngiyothandaza abathandekayo ngiyambonga kakhulu Jesu ngoba uyaphila unemandla makhulunywa kuhlatshelelwa leligama lethi nayitolo nanamuhla usenguye shona unguye ungithile okwenza konke uyathethelela uyambutha lo mdaka amenze clean amwasha amenze konke ngiyamthanda Jesu kakhulu bazalwane ngiyamthanda Jesu kakhulu ngimbone angisida sengifela umntwana ngakwati kuthandaza nakwati kuthini nemibuzo lemnene haleluya ukuthi Nkosi yenda ukuthi bantwana bangithathe bayongikhulekela bangithandazise emini nebusuku anithini ngaze ngaphinze ngakwati ukuthandaza ngiyabonga bathandekayo Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngithanda ukubingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele umama wethu, Mama Tekwane. Ngibingelele obaba bonke, abafundisi bonke egameni lika Jesu. Ngibingelele bonke omama ngokukhulu ukuzithoba egameni lika Jesu. Ngibingelele obaba bonke egameni lika Jesu noSonto Skole neyuthi egameni lika Jesu. Siyabonga uJesu Kristu inkosi siphethe leso sivumo bazalwane. Ngiyayithanda ke lapha mabeyibhala kuFilip baze bayibhale ngama-capital letter ukuthi uJesu Kristu inkosi. Haleluya, haleluya. Bazalwane, ngithe angiphinde futhi ngibuye ngizothula ubufakazi bangcwele ukuthi uNkulunkulu uyahamba nomuntu Jehova bazalwane. Yazi ungabona mawukhula uthi ngathi uyahlusha uyahlupheka kanti uNkulunkulu usuke hamba nawe vele uNkulunkulu kunezinto ekukhethile ekhaya ukuthi wena uzomkhonza kuba nezinhlupho okhula nazo bazalwane. Nami ngangizibona ngihlupheka ngingedwa kumamami efamilini umama wathi mayingizala i-second born yakhe ngishiya ekudeni so ngikhula ngingedwa bakhona osisi bami abazalwa omamkhulu baningi kubo bethi mabengijikela inhliziyo yami bebuhlungu ngithi kube nami umama wangenzela owami udadewethu or umfowethu nami ngabe ngishare naye ngikhuluma naye kuthola ukuthi ngingedwa. Haleluya. So nje ngangibuka lokho ngilimala kepha namhlanje ngikubonile ukuthi uNkulunkulu wayengiqinisa bazalwane because umama wami ngithema ngikhula ngakhulela ngiseNatal wasithatha
mangikala ngizwa u grade 1 because sesokamo sub A sese standard. Hallelujah. Ngangizokwenza first year abazalwane ngeza la eGoli ngafunda uthe makuzovotela uMandela ngo94 umama wasibuyisela emuva nomfowethu esethola umfowethu emncane na 3 years wasibuyisela ekhaya. Masifike ekhaya umama wangaphinde weze ekhaya sakhula umama engekho bazalwane singamazi. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngijabulela omunye usisi wayefike kwamakhelwane babembiza ngokuthi uNtombi nezwa nje ukuthi uNtombi ngajabula ngathi umamami ngafuma ngambamba kwathola ukuthi naye eshem uyangijabulela. Haleluya. So nje ngiyambonga uNkulunkulu nangalokho. So mangikhula ngisesikolweni ngikhula ngokuthengisa ngisho mina umama makekho and izinto okay la ekhaya uNkulunkulu nogogo bekakhona behola impesheni ngakhola umkhulu kuphela impesheni. So imali yakhona beyibancane ngoba abazukulu bebebaningi bazalwane ekhaya besibaningi sifamily eningi. So mangikhula bengithi mangithola imali ngihambe ngiyothenga amaswidi edrobheni ngifunda edrobheni futhi ngibela ibhasi ngehlike mengifunda emaplazini like isikole sakhona besemaplazini mangehlike edrobheni mele ngishaye ngenyawo ngesikolweni. Mangifika edrobheni ngithenga amaswidi ngihambe ngifike esikolweni ngithengise konke amakinata amafishi ngithengise ngangingazi ukuthi kanti ngangitrainwa abazalwane. Haleluya. Ngangingazi ukuthi ngangitrainwa ngazo zonke ngeweekend Saturday ngishona edrobheni ngithengisa umbila bengithwala umbila la emateksini ngithengisa umbila ungishisa kumbila abazalwane ungishisa la phakathi ngihambe ngithengisa ama-Russian ngithengise edrobheni bengenazo nje isikhathi sokuthi ngihlele ekhaya ngirelaxile kanti ngangitrainwa abazalwane. Uthe mayisuka lapho umama weza waphinda futhi wabuya kwazosithatha ngo2004 makabuya azosithatha sabuya sazohlala nomama kwaba right kwaba mnandi sisahleli wathola ukuthi sengena estagini sokuthi and mangisuka le bese ngisuka vele sengine firstborn le firstborn yami bekungifana ngize nayo ngapha masifika la sihlale vele nomama kwathola ukuthi baba bomntwana usale bekahlala eThekwini mina ngize eGoli saba ne distance angabe sisaphinde sabonana sahlukana kanjalo. Ngingahlala la mangihlala kwathola ukuthi umama makasilanda usilanda sizohlala next stepfather. Masihlala nestepfather umama kwathola ukuthi kugula umama wakho kwakosa ukuthi abuyele kuphi ekhaya ayogada umama wakhe ngoba uyagula bekungekho umuntu okhona and umama bekangasebenzi. Kwakosa ukuthi thina sisale nobhuti wami nale stepfather. Istepfather sithi masilala singibize sithi munge yazi mina ngiyakuthanda ngizocela ukuthi uzolala nami. Ngithi mina ngeke ngikwenze lokho. Ngingabe bazalwane ngelinye ilanga ngitshela umama ngimfonele nosisi wami ngithi mina phela yazi njalo mangilala ebusuku ubaba lo uvesana athi ngizolala embhedeni wakhe and nalento yangidimaza. Ngelinye ilanga lo baba angitshele athi muke mangakubona nomfana ngokushaya ngibulala ngoba nginesikhwele ngawe and ngiyakuthanda. Ngithi mina ngimtshele futhi umama awu mama athi muke ayikho into esizoyenza ngapha lo muntu uyosondlayo la ekhaya ayingithule bazalwane ngihambe ngihlale ngelinye ilanga usisi wami athole iboyfriend mina eGoli